Kiều Ricky em cùng và nhà tập viên sẽ cả rồi lo cao như thế nàyไอ้สมัติเพียบคือความไทยนี่อะไรดีป่ะปฏิซอสปฏิซอสปากกระหอมเจ๊ป่ะไอ้เคี้ยวชรานอยู่ที่แอมมากุมโจมเราสมากุมป่ะปีกันนับไอ้ระบบแอมมากุมป่ะปีไหนซาเตียช่วยเตียสนามมาแล้วสุดท้ายเอาตอนพลอยเด้ป่ะคือซองเป็นซาได้ตะกี้มวยตะกี้มวยยี่ป่ะต้องสร้างกระจายติ้งเงินซึ่งrằng tăng cả các bách mà hôm bách mà kêu thằng bách mà ai da dễ cái mà chưa làm cái này mà là châu sao rồi châu bách à cái năm nay sẽ làm mà bọn em mà cùng châu tại chơi đó chương cao bây giờ mà bây giờ làm bây em mà cùng làm bọn chúng cùng mà bao giờ ta sao con răng này là gì chú lâm hướng mà này là thuê mà này để kết hợp mà lúc thuê vì atom có thuê mới cho chương làm cho vì sơ tha và biết sơ tha mà vì mà nó rút nó tôi không ngay à đi lên chơi á ủa mới vô lúc thuê ra đồ cái năm đây đi thuê atom đám mất bom mà sơ tha atom chốt mặc cái năm đây làm sao bây giờ đã chô năm nay là ba cung cái năm nay làm năm đây bà thiệt ô mà đây là tay thật dài với nhân viên làm chưa được ba cung tranh cãi anh ơi cái năm nay tuột chưa cao bao giờ ta rồi pi chưa bao giờ ta chui anh này bao giờ cho làm gì cung ót thôi đi cung bốc sập chơi bên đi bỏ mà đây làm chô mà cái anh người lo làm pi đây bên làmจับการจอบจุดลงในบอลโซดากระหองเดินประมวยประกวดเลยไอ้คิวมาไปประมูลประกวดไอ้เจ้าคิวเรียนสมองแต่มันอาจจะมาได้นะสตาร์มันบอลโซดาเดียนประกวดต้องตัดมวยเช่นมันจับไปจับตามเลี้ยงยิงพลังนะต่อสองมาเล่นที่สนามช่วยเองเราบอกริกกี้เอ็มากงพอยแข่งตัวมวยvì bóng cuaกระหอบโซดาลูกช่วยมาได้เทียบถอยจะloกุ้มอัพถอยกุ้มกับพงสำลังมือโกนอะไรนะไว้จำได้ตัดได้เรื่องเลยตัวสกัมมาเชิงระบาดโซดาสกัมมาได้เทียระบาดโซดาเฮียมวยเทียบอดปัญญากุ้มนายโจสนับนายมวยไว้สุดท้ายลูกใจมวยกระบอกสุดท้ายมาได้มันเลยดิ